салом дӯстони азиз, шумода ба канали Хӯрик Навбат. Як аз савол дод ки тени мечтара хитои ай Россия чанд ка фарқ дора. Мақсад тени российски ай хитой чӣ фарқият дора? Бародаро чӣ гуфтанем? Хитои Россия, ҳардаш хитои ай Россия барои мо ҳозир тен намебурора. Тен ура российски хиёл накунед. У производство хитой ай. Фақат ана нуктезаш хитой меган, российскиш бехели бенуктезай да бигем. Ана фарқиятш ки аму российский мегам ай қулаби Россия ай хитой хай зада бурвардеста, фақат сирхиш ай хитои да бигем камтар зиёд ай. И полный сирх меша ай хитоиш, половинаш сирх меша, половинаш не. Вай мисол 10 минута паза, и мепаза мисол 7 минут, 6 минута. Инам ка фарқият дора. Гуфтам амира бифаҳмонамтон. Хуб, раҳмат ки бо мо ҳастед. Канали мо Хӯрик Навбат. Ҳатман подписаться кунед, саволотона зиёд кунед бародаро. Специально видео напафтистам ки савол нест ай шумо. Савол се мо ҳам ба шумо ҷавоб гардонем, нишон тиҳем. Раҳмат бародаро.